Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa Syedalun. Yan, kadilom nu busi. Bak video live kalinya. Yan, hanajit lun pegot status dan hanajit lun balah komen. Karena Facebook lun hana mengikuti arus community cafe nya. Jadi lehoro di turn Facebook lun. Yan, dan be na perkiraan urang drone lun kayo ataupun nupegah lun kadirop, tapi insyaallah hana cuma Facebook saga yang ka dihack li kafe karena na urang report. Ya nasi dalam tua nyo kadin ulam kan? Mate-matean getenyo ta pejuang hukum Allah kalinyo menyohana ta gulong ubena Islam munafik. Menyohana ta gulong perti ulama suhu yang kam merajalela dong bak pintu penguasa zalim. Yang hancur binasa singo hurun-hurun si dalam doa. Bahpi kana ka viral video lun, kana bak news, bak berita, bak koran, bak merangka pujut. Golong getar tubuhnya. Tubuh siagam lawunya golong getar. Golong yo. Dan bekna perkiraan yang kongkon. Bekna sifut yang hana god, nit yang hana god kelon, ba fitnah kelon yang kongkon, bekna syedram tua. Yang pula lon jawaban sagai daripada gure apa yang kalau pesampo, apa yang kalau ke fitnah, nyan yang pula jawaban dari lon. Kon hinaan, kon cacian. Dan hana pula lon kalon edit, yang edit wajah lon. Dan pakai Facebook lun atehnan ausi urang gasin. Dan pakai nan Facebook musliadi nan lun. Jaitat kalun. Jaitat lun kalon memacam bago. Dan neba fitnah kelun. Nepegah lun kole Islam urung ba jiran kafe. Dan nepegah lun bayaran. Lun dibayar oleh kafe untuk hujah ulama. Yang pusifut yang dalam tua. Nan kalon kan pegah lun yang kongkon menyohana kalon baik na pegah yang kongkon lun hana sobayu lun melainkan atelon yang melawan urang drone atelon keyakinan lun untuk melawan Islam munafik yang ada di negara Aceh sino nyan ke atelon yu lawannya yu lawan urang drone nyu pesampo siat babu mudi mesra. Po yang kalau ke fitnah hati lun dan pegaknya yang kalau bersekutu dengan kafe lah nak tilah di sini utusannya kepada konsulat Indonesia yang ada di Kanada yang kena jak fonis lun bak kafe lulung sampo siat. So yang bersekutu dengan kafe di sini di Kanada. Lun di sini di Kanada sini tinggal. Di sini lun minta rezeki, lun kerja. Dan hana bayaran kafenya untuk lun yu jak fitnah ulama kan. Tapi atelun yang ingin tat melawan kezaliman ulama suhu dan penguasa zalim seperti pemimpin Aceh, seperti PA PNA saya munafiknya yang terima damai masa MOU. Nyo kenyo masa jino ke lun lawan urung don hasil ram dua. Lun yang lawan urung don. PA, PNA, PDAP, PA, kenyan memandum, lun lawan urung drone. Yang dicamkan, lun lawan perti pemerintah penguasa zalim. Lun yang lawan. Yang saya tu sigo tu bak media. Lom bak ma Polda bak ayah Polda je kayak Jangankan bak ayah Polda, bak Jokowi lah nak tilah hego bokirnya pijit cit ni apa. Pulam jino urang drone mecuhun kena bela Prabowo yang kalau pernah poh bangsa Aceh, yang kalau pernah poh ulama Aceh, bak jih jin ya pegah. Bak jih pijicin ya pegah. Hana perkara urang drone samai-samai tahu, samai-samai pejuang hukum berhala. Silakan. Mijak ju abu mudi nutuskan anu murid laju. Nijak bak ma Polda, bak Kapolda, bak ayah Polda, bak nek Polda, bak indatu Polda pijit hana perkara. InsyaAllah.
Nyepatnya seagama Abu Syik urang Gasien siap melawan. Siap melawan kezaliman-kezaliman urang drone. Yang kana penghancur akidah bangsa Aceh lun jino. Nepetanggung jawab. Memacam bago kana akidah heno di Aceh. Hana ada depu-depu agama ka di Aceh. Pakon cangklak tat urang drone. Pakon cangklak tat urang drone sajan penguasa ulama. Hai Abu Mudi. Oh Abu Mudi. Yonu videonya Abu Mudi. Jawaban dari drone golomna Abu. Golomna jawaban dari drone Abu Mudi bah. Nalun dengar sheet berita dan nalun kalon sheet media berita video drone Abu Mudi. Yang bahwa videonya kon kelun. Kon jawaban kelun. Tapi hadis yang nanti. Waktu ni ceramah li drone nak nyan hadis nyan ke drone. Ke drone Abu Mudi. Ke drone ke drone. Nukhun ke drone Abu. Nyan hadis yang drone nu petebitnya. Kon kelun. Karena lun hana lom pernah lun menzalimi bangsa Aceh. Hana lom pernah lun pahala kredit dan hana lom pernah lun wajib pilpres. Dan hana lom pernah lun pubruk sahabat Nabi Abu Mudi. Tapi drone na Abu. Abu Mudi. Drone termasuk urung pahala riba. Urung pahala kredit Abu Mudi. Dan drone Abu Mudi termasuk salah sidro urung yang wajib pilpres. Yang pilpres drone yang wajib. Dia jak pilih Prabowo Sehnya. Dia jak pilih. Pilih Prabowo cok proposal. Pudong dayah budaya raya tu lom laknat lom li Allah. Yang nepres tiga tu murka bak drone Abu Mudi akan terus. Akan Allah bi tumurka si godru. Kutuk Allah akan terus ke nampak dayah Mudi mesra si godru. InsyaAllah. Baiklah halangan sapu. Karena dayahnya dayah kufar. Dayahnya gepaharum liabon. Liabon aziz gepaharum han gebi pedong rumah sikula bak dayahnya. Harum. Menyepegot rumah sikula. Tapi jino kuliah kena itinan. Bahkan ditebit ijazah itinan jak calondro ke anggota DPR. Ke anggota hewan-hewan dum. Yang kenyam. Yang pesampul lomba nak murid. You cok video lon. You edit. Memacam bago. You tipek wajah-wajah lon lagi. Petipek wajah muka bui. Muka saya. Hana perkara insyaAllah. Lon terima. Lon terima yang mandu. Kerana apa yang kalau lon pubut. Akan lon bertanggung jawab. Akan lon bertanggung jawab. Tapi drone Abu Mudi apa yang kalau fitnah hati lon. Nekejut bertanggung jawab. Hai Abu Mudi. Nekejut bertanggung jawab. Aci nu tolong jawab sabah video so petebit lon lam dayah drone. Cina tolong jawab siat. Bi solusi siat bak lon. Supaya lon hana bengi, hana benci dan hana dendam ke drone Abu Mudi. Kon cangklak tat kon mumada ngon hadis. Kon mumada surah kitab. Han mumada. Boleh jawaban. Jawaban dari drone Abu Mudi yang kalian pernah bersekutu ngon konsulat Indonesia dan ngon kafe. Di sini di Kanada Abu Mudi bah. Yang tolong bertanggung jawabkan dia. Bahpis troh hurung lawung jino ka Malaya dengan karena lon. Tapi insyaAllah lon bertanggung jawab. Sabah saat urung lawung akan bangga. Karena urung Aceh hana ditepu. Pekrat drone Abu hana ditepu lam. Hana so depu. Dan hana so berhari kena pegah buat video lagi lon pegahnya. Hana Abu. Tok Abu Syik tegai no. Abu Syik urung Gasien siap melayani para alim ulama, alim zalim, ulama munafik, siap lon lawan urung drone Abu Mudi. Bahpi sanjungan drone rame, bahpi penguasa zalim drone dilindung Abu Mudi. Tapi lon siap lon lawan Abu Mudi bah. Dan bertanggung jawab apa yang kelih nepebut ke lon. Dan bak media-media yang kalih nu pubruk lon, kalih nu pemalai lon, yang kalih nu edit wajah lon, yang nu bertanggung jawab Abu. Ino jaitat anu murid drone Abu yang dicok video lon untuk dijak mita viral bak YouTube, diedit macam bago, berangkapu je dipegah, tapi lon pujuk draw bak Allah. Memang lam komen ramai tat urung hina lon, ramai tat urung caci maki kedua urung syik lon. InsyaAllah lam inbox lam inbox lun ramai tat urung bila lun. Menyolam komen ramai urung tenak lun. Tapi lam inbox insyaAllah ramai syedera-syedera lun.
Rame syedalun yang bilalun lam imbok. Nyon pemah lon syedra mutuah yang nani imbok lon lam imbok lon kemungkinan hana sempat lon jawab. Karena lam imbok lon meribe imbok, meribe han sanggup lon balah. Nu pemah lon syedra mutuah. Mungkin hana lon jawab. Selalu murung drone yang lam imbok. Dan hana lon balah. Imbok urung drone nu pemah lon syedra mutuah. Jaitat imbok sebab yang payah lon jawab. Dan jaitat pih urung lam imbok. Yang bila lun. Yang support lun. Yang sokong lun. Hai Abu Mudi. Abu Mudi. Puna Abu Mudi no. Ka Abu Mudi. Hana du. Cikre mana nak murid boleh mendua draw. You edit foto-foto lun. You edit video-video nyo. Yang video baru. Karena kal heuro bangsa mulia. Lam imbok. Leuro ka gimbok. Ka Abu Sik pu ka dirok pu ka nyo ka je. Bahkan na ditebit lom video bak dengkuan dengku lom temu daripada punanan daripada grup garam. Ya, na lun kalon video dalam garam. Dipegah lun kadirop. Ceramah hinan bak video live. Untuk dia pegah lun alhamdulillah si Musliadi yang na di Kanada SD kadirop. Terima kasih berkat doa-doa urung drone, berkat doa-doa ulama. Terima kasih. Puja syukurnya je. Torok dengku. Yang saya agama. Nyepat saya agama. Sehat walafiat bila Allah. Sehat walafiat. Dan hana sorok. Dan hana secuke. Yang ni aba-aba fitnah pusuna. Boh kepu si dengku. Boh kepu. Oka dengku. Ciu kalon dia abad dengku. Yang pegah lun kadirop. Ciu kalon dia nyepat saya agama. Nan lengkap Musliadi Muhammad Jalil. Yang nak lengkap. Baik jak pegah-pegah apa bangai. Baik jak pegah apa-apa fitnah. Baik nyepatnya si agama. Yang keonan hasyirah mudah yang boleh lun pesampo. Bahawa lun hana dirop. Bahawa lun disino sehat walafiat bila Allah. Terima kasih beri tetap. Assalamualaikum.